Bayete Hayibo inkosi yohlanga Onyane kandaba Ubatha abantu baye Alushiyo Zulu Zila wegazi Shawula nje Ulandela yada Uyasambezela Yabezitha Silikazi kamashobane Silikazi kamashobane Mama choba choba lengango yisi Choba choba lengango yisi Imam silikazi kamashobane Silikazi kamashobane Mama choba choba lengango yisi Choba choba lengango yisi Imam silikazi kamashobane Silikazi kamashobane Choba choba lengango yisi Choba choba lengango yisi Imam silikazi kamashobane Silikazi kamashobane Mama choba choba lengango yisi Choba choba lengango yisi Bayete nkosi yohlanga mama Yengubela wehlabe ngamandla ebusulu Awuyelele mama Wethu wabaleka ngithi wadrana ngithi wathi abaleka ehlaba umkhosi esiza ngapha isihonqo sasilapha esamakhiwa liza nanzela ukuthi indawo le iluqaqa lingakhala kahle la kungathi sizoqaqeni lapha babe senze ukuthi babone kahle amabutho enkosi nxa esiza ingakho siphezulu koqaqa kathesi mhlambe akusakhayo ngoba abantu bayagebha kuyamela ukuthi abantu abe-national monuments babone ukuthi indawo le iyabiyelwa ngoba kithi uqeqa lolu ligugu kusasa nxa abantu bengagebha kungasakhanyi lapha kebe songathi siqamba amanga ukuthi indawo le walelwa kiyo angithi phela impi le yaqa exactly ngo-1 o'clock sithe thina kwamhlabani 1 Lwezi 1893 yaqala exactly ngo-1 o'clock yaphela exactly ngo-1:48 p.m. angithi phela 48 minutes okunesiza khuluma ngakho nxa sesingale edlizeni la mahlabezulu kwaliwa lapha loba ke amahlabezulu engazange anqobe kodwa isibindi abasibonisayo amakhiwa amangala amakhiwa ke afa lapha angithi sizwile ngoThompson angithi phela nathi ingqoba lika Thompson nampu ubufakazi bomuntu owabulawa ngamaNdebele ukuthi babelwela ini umhlaba wabo nxa kukhona esinye isizwe esasiso maNdebele laso esalwayo kumele siveze ubufakazi bomuntu abambulalayo angithi phela abanye futhi abantu ababulala lapha amakhiwa kuthiwa kulo Khari kulo Seabed kulo Calcraft yibo laba abanye elibabonayo indawo leyi yaqina isiliplaza la ko Terry Blanch sisonke abako Terry Blanch labo babithi nxa sebengcwaba abantu babo babangcwabele khona lapho ingakho libona kule mangcwaba afana njengalawo la ngako Terry Blanch lawo amangcwaba yalingananzelela ayebiyelwe kahle ngoba amakhiwa ayinakekela abantu babo thina ngale sizabona ukuthi awethu bawenzani ngoba abantu bathathwa bonke nje amabutho afela kuleyo mpi babuthelela endaweni leyo Yente nkosi yohlanga mama Yengubela wehlabe ngamandla ebusulu Awuyelele mama Inyanga bathifile kanti thwasile Yona Ithwase ngonyaka nakampeya ibhidi mama Ibhidi elimnyama ngomlomo elithathwa ngezinye mbezi zamadlo Ilanga elaphuma endlebeni yendlovu awulapho laphuma amakhweza abikelana umzaca lo umzaco omnyama oshaya izinkomo oshaya amadoda Silikazi kamashobane Silikazi kamashobane Mama choba choba lengango yisi Choba choba lengango yisi Imam silikazi kamashobane Silikazi kamashobane Choba choba lengango yisi Choba choba lengango yisi Awuyo mkhatsha wakoze mangelelo Silikazi kamashobane Mama inkosi yohlangale Choba choba lengango yisi Mama choba choba lengango yisi Silikazi kamashobane Choba choba lengango yisi Choba choba lengango yisi
choba choba linga ngoyise Sika sika mashoba Hawu choba choba linga ngoyise Choba choba linga Choba choba linga ngoyise Sika sika mashoba Hawu choba choba linga ngoyise Choba choba linga Hawu choba choba linga ngoyise Sika sika mashoba Choba choba linga ngoyise Choba choba linga Choba choba linga ngoyise Sika sika mashoba Hawu choba choba linga ngoyise Choba choba linga Mama choba choba linga ngoyise Sika sika mashoba Mama choba choba linga ngoyise Choba choba linga Awuye inkosi yohlanga le Sika sika mashoba Awuye inkosi yohlanga mntaka Choba choba linga Mina ngingusifiso Dlamini umfoka Sibalukhulu uJamaka Sijadu ozale emanqeleni eNtabazindweni emabuthweni namhla kungu Mgqibelo right idate ithini kanje ithi 9 sidibene lapha sibuthene umcimbi waseGada lapho phela kona imbizo yabo khokho bethu ovala ngebhejo lapho kwaphela khona imbizo yenkosi yethu loBhengula umcimbi esiuhlonipha kakhulu ngoba thina singabantu bamakhosi vele singabantu isizwe samakhosi ubukhosi bakithi siyabuhlonipha kakhulu kwenzakele ke sifikile lapha sibuthene namhla sesivela bona amangcwaba abelungu laba babe operate Maxim Gun abaqeda okhokho bethu ama insizwe sensizwe manje lapha engimikhona ngemva kwami lapha i-trench lela kwaba i-trench more than 2000 ilokhu zeni imbizo amabutho embizo okhokho bethu balele lapha ngime khona kona ngemva kwami la nxa lingakubona into esengani yangihlupha nje ukuthi ngizwe ubuhlungu bokuthi sihlonipha amangcwaba abotata abafe kule iminyaka le sibakhele sibenzele konke labo umama and so forth and so forth kodwa laba leyo amaqhawe la amaqhawe ngoba this thing happened ngo-1893 abantu sebedlula lapha benyathela ngenqola sokuyimgwaqo akusaqedakali kodwa lapha yokuqala khona imbali yesizwe samaNdebele so bengifisa ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala abantu sonke singumthwakazi bese umphakathi sibe sigombolozela indawo le ihlonitshwe kungasabi lo muntu odlula la kungabisala umuntu odlula lapha ngihamba ngemoto ngenqola indawo le ihlonitshwe njalo ngifisa ukuthi ngabe kuthiwa umnyaka ngeminyaka ubuzwe bethu bavuseleleke ngoba siyisizwe phela sihlonipheka kanti kuyini ngoba iconstitution yethu iyavuma ukuthi iculture yakho unjani uyiphakamise lathi usuku lwethu asuluphakamiseni bantu bakithi sibe munye sibe nyandanye ngiyabonga yela okhulumayo kusiwela inyosi sibuthene nje lapha singamahla bezulu sithe gwaqa sizokhumbula amaqhawe akithi aya chabalala kulindawo yaseGadade bevikela ubukhosi bakithi beliswana lamangisi impilo leyi kwaba yimpi esabeka kakhulu ngoba kwakuyiqala nqa uba amakhiwa asebenzisa isigwagwagwa abasibiza ngeMaxim Gun osho ukuthi amabutho engawabala ayephatheke empini leyi imbizo eyayilawula ngumtshane Khumalo Ndindi kuyasa kwala lesukamini eyiphethwe nguManondwana Shabalala wala lebutho lameva elaliphethwe nguMazigumede lengubo makhosi eyiphethwe nguFusi Khanye impilo yenzeka mhla ka-1 ngoLwezi ngaleyo mpi bathi imbizo yachabalala yaphela yaloba into esuke isithinte ukuthi bathi nanxa isigwagwagwa sasichaya iviyo lakuqala njengoba amabutho ayithi mayihlasela ebuye eluphondo ku-advance iviyo lakuqala lithintithwe kulandela esibili lithintithwe kuze lesithathu azaphela du kodwa bazange bahlehle nyovane yikho nje minyaka leminyaka siyabuthana kulindawo sizokhumbula ubuyithi sikhumbula amaqhawe akithi ngakho masiza lapha siyabe sidinga inspiration lamandla ukuthi sikwazi ukuya phambili kungapheleli ekubakhumbuleni kodwa kumele sazi ukuthi nxa sisuka la ubukhosi lobo obuthe basichithekela sibubuyisa kanjani into nje engingayisho
uThemba Dlodlo ukubalwa nawo bacula besithathela umhlaba yiko nje wabona khathesi kwaba nempi yombakazi kwakubangwa khonokho ukuthi bathi befika benza lokho singabona ukuthi kwaba nempi lapha lokho bephila ukungena kwabesizwe. Kuqakathekile ukuthi kube isikhumbuzo abantwana kakhulu abantwana abaqalisa ukubona ukuthi ilizwe lethu lime kanjani, bakwazi ukuthi khonokho esiyikho khona kuvela ngaphi, baqala ngaphi, basuka ngaphi. Ngoba bakhe bafika lapha basithathela umhlaba. So khonokho kwakusengadane kwakubangwa khonokho ukuthi khona abantu bafike bathi basithathela umhlaba besithole sikhona lapha. So into le iba khona iminyaka yonke kuhle ngoba abatsha abantwana bazakhula besana noma bekufunda ezikolweni kusesithatha ezikolweni abafundisi ngendlela thina abazali esingabafundisa ngayo ngoba thina into lezi siyayazi ukuthi siyabalwa emabhukwini sesiyitshela ngogogo bethu nabakhulu ukuthi egandane kwahamba sona. Ladies and gentlemen, lihlangana lo Mahlaba Ithwale ugodla omnyama Mahlaba Ithwale thina sichila insimbi ngomlenze abanye beyichila ngovutho. Igama nguLiberty Ndaba, umbalisi high school khonapha Bulawayo Methodist High School. Ngifundisa heritage studies, literature yesiNdebele kanye le history. Engunanzelelayo ngalumbuthano esikiwo commemoration of iGadade Day. Yikuthi iyabancedisa kakhulu. Let me start with heritage studies. Njengo lokhu uhulumende esilethele what we call the heritage based curriculum, kuyilokhu esikunqineka kakhulu ukuthi abantwana babekwazi imvelaphi yabo, babekwazi ama struggles abo, babekwazi ama heroines abo, kanye lalapho esehluleka khona lalapho esenza khona kuhle. Bese nsiya ku literature yesiNdebele, izingwalo zibhaliwe eziningi kakhulu ezikhangele impi yombangazwe oqala, and Anglo-Ndebele War is one of those battles. So yabancedisa khathesi bavunulile abantu amabheju imisisi lokhu lalokhu khonokhiyana kuyabancedisa ukuthi bakwazi ukuthi amabutho ayevunula ngendlela enje, omama babevunula ngendlela enje, amatshitshi ayevunula ngendlela enje, leziphathelo zokudla konke kukhona konke khonapha.
then bese ngibuya ku-history masikhangela the armed struggle. I-armed struggle, whether it's third Chimrenga or second Chimrenga, i-background yayo ikhonapha ku-Anglo-Ndebele War, ukuthi yiwo umkhosi mhlawumbe wokuqala esihlangana lawo okuzama ukulwela amalungelo lomhlabathi lozibuse akamthwakazi. Sithi abantwana bonke kababuye, siyafisa ukuthi lolu hlelo luyethulwa ezikolo, abantu bavakatshe ezikolo zonke zakomthwakazi, Mat North, Mat South, Midlands la khonapha koBulawayo, babatshele babanxuse umcimbi lo ube mkhulu. Khathesi ngibone ngani umcimbi lo awukho mkhulu ngendlela okumele ube mkhulu ngayo, ukuze abantwana bamunye ulwazi olutholakala lapha. Umhlangano ngumcimbi omkhulu kakhulu okumele siwunanzelele njalo siwunqineke njengomthwakazi kaNdaba. Mina nguPaul Khumalo, umsindo wezinkomo, ozalwa nguGabana, uGabana ezalwa nguJoy, uJoy ezalwa nguChukisa, uChukisa elizibulo lenkosi uMzilikazi. Umsindo wezinkomo, umgenge kaBlani washaya beSuthu bengashayanga umlamlazi lwakweshaka. Namhlanje silapha emkhosini waseGadade sikhumbula amabutho akithi asala kule ndawo ngempi yaseGadade eyadaleka phakathi kwesizwe samahlabezulu nondlebe zikhanyilanga. Amabutho akithi asala kule ndawo sisikhumbuzo ke namhlanje, njengoba silapha sizobungaza ukukhumbula bona okhokho bethu abasala kule ndawo. Siyamkhumbula uMgandane, siyazi okwenzeka ngomgandane, ukuthi inkosi yathi bathumile ibalayela ukuthi bazozwisisa ngenkomo ezasezilobile lapha ezazigcinwe isizwe esasikhangelele yona inkosi inkomo zayo. Siyakhumbula ukuthi kwenzekani ngomgandane. Ngakho ke engingakugqugquzela kakhulu mina ukuthi isizwe sakithi asibumbane, size njalo makule mkhosi efana noGadade kanje, ngoba le mkhosi imvuselelo yamasiko ethu afana na umhlahlandlela. Bese ngithi nje ngiyathokoza kakhulu ngabantu bendawo babonisile ukusukuma kwabo bezosekela lo mgubho lo walapha koGadade. Kuhle kakhulu esikubonile namhlanje, ngoba nezinduna sizibonile bezikhona zimele isizwe. Izinduna zakithi kazisondele ngobuningi entweni yakithi, ngoba isizwe lesi esashiywa inkosi uLobhengula siphethwe zinduna, yizona eziphethe abantu. Nxa induna zingasukumi zihambe phambili, abantu abakwazi ukuhambela phambili izinduna. Yizo okufuneka zisinikeze umhlahlandlela ukuthi nxa sisuka lapha siya ngaphi. Ngiyabonga kakhulu kuye wonke umuntu osukumile, kwabakade bevela khatshana, bevele ezansi, bevele enyakatho, abafike kule ndawo bezobungaza lolu suku namhlanje. Ngithi isizwe sakithi asikhule sindlondlobale. Ngiyabonga kakhulu isizwe sakithi, mina okaMsindo wezinkomo.